Ajde odmah da uskočimo u ovo neverovatno putovanje. Zamislimo svi jedan vrlo specifičan svakodnevan trenutak, moment kada zagriznemo onaj neverovatno oštar svež limun. A sada uporedimo to sa onim specifičnim, čudno klizavim osjećajem komada sapuna pod prstima. Na prvi pogled te dve stvari nemaju apsolutno nikakve veze jedno s drugim, zar ne? Ali i tu na scenu stupa hemija. Ta dva iskustva su zapravo apsolutno savršen uvod u mikroskopski svet koji danas istražujemo. Kroz ovo objašnjenje spojit ćemo na izgled nepovezane stvari iz našeg svakodnevnog života sa nekim prilično strogim, ali i fascinantnim zakonima prirode. Evo našeg brzinskog plana za danas. Prvo idemo na kiseline i baze svuda oko nas, zatim prelazimo na pH skalu i indikatore, a onda gledamo šta se tačno dešava tokom procesa neutralizacije. Posle toga pravimo jedan super presek celokupnog gradiva, podsjećamo se šta je zapravo hemija, istražujemo atome i periodni sistem i za sam kraj obnavljamo hemijske reakcije i neverovatne zakone prirode. Idemo! Deo prvi. Kiseline i baze svuda oko nas. Znači, hemija definitivno nije rezervisana samo za one sterilne laboratorije sa belim mantilima i epruvetama. Zapravo, jedna od najaktivnijih, najluđih laboratorija na svetu nalazi se bukvalno u svakoj kuhinji. Zašto te limun ima onako prepoznatljiv kiseo ukus, dok je sapun s druge strane klizav pod prstima? Ovo ključno pitanje nas tera da malo dublje razmislimo o suštini materije koju svaki dan dodirujemo i jedemo. To nije samo nasumično pitanje ukusa ili dodira. Naši receptori na jeziku, naša koža, oni su bukvalno evoluirali tako da detektuju hemiju. Ono što zapravo osjećamo u ovim situacijama su ekstremni krajevi jednog izuzetno bitnog hemijskog spektra. A taj spektar ima dva glavna igrača i tu imamo jasan kontrast. S jedne strane imamo kiseline. One imaju taj neverovatno prepoznatljiv kiseo ukus i to zato što oslobađaju vodonične jone u vodenim rastvorima. Zato sirće ili limunska kiselina imaju taj svoj oštar udarac. Sa druge strane ringa su baze, poznatije kao hidroksidi. One su po prirodi malo gorče, ali onaj glavni fizički znak raspoznavanja im je taj specifični klizav osjećaj, a one oslobađaju hidroksidne jone. I da se razumemo, obe vrste supstanci mogu biti neverovatno korisne, ali mogu biti i tekako opasne ako su visoko koncentrovane. Što nas direktno dovodi do drugog dela, tajne pH skale i indikatori. Sad, kako mi zapravo merimo koliko je nešto kiselo ili bazno, a da pritom, naravno, ne stavljamo nepoznate hemikalije u usta ili na kožu? To bi bila jako loša ideja. Zato koristimo čuvenu pH skalu. Ona ide od 0 do 14. Stvar radi ovako. Što je veća koncentracija onih vodoničnih jona, to je rastvor kiseliji i taj broj na skali pada ispod 7. S druge strane skale, logično, sve iznad 7 označava baze i tu apsolutno dominiraju hidroksidni joni. A šta ćemo sa onom vrednošću koja je tačno, ali tačno 7? To je naša neutralna tačka. To je onaj savršen balans, baš kakav ima čista destilovana voda. Znači, samo jedan običan broj, a govori nam praktično sve o karakteru nekog rastvora. Dobro, ali kako to da vizualno prepoznamo, kako to da vidimo sopstvenim očima? Uvek možemo da koristimo onaj klasični lakmus papir, ali priroda ima svoja mnogo zabavnija rešenja. Verovali ili ne, običan crveni kupus sa pijace krije neverovatnu tajnu. On je fantastičan prirodni pH indikator. Unutar njega se nalaze jedinjenja koja doslovno menjaju boju u zavisnosti od toga u kakvoj se sredini nađu. U prisustvu kiseline kupus će postati crvenkast, dok će u nekoj baznoj sredini preći u potpuno lude zelene ili čak žute nijanse. To je čista, živa demonstracija hemije u boji. I nije jedini, ovakvi prirodni indikatori su svuda oko nas, od slatkih trešanja do običnog crvenog luka. Prelazimo na treći deo, neutralizacija ili kako to zapravo nastaje so. Znači, imamo kiseline negde na jednom kraju skale, a baze na drugom. Pitanje za $1.000.000 glasi šta se tačno desi kada se ove dve suprotnosti sudare. Pa desi se jedan izuzetno elegantan hemijski proces. Prvi korak je samo uvođenje kiseline. Zatim joj pažljivo dodajemo bazu. U onom deliću sekunde kada se sretnu, dešava se moćna reakcija. Ali umjesto da se napravi nešto još opasnije, dešava se hemijsko otkazivanje, hemijsko pomirenje. Oni opasni vodonični i hidroksidni ioni se spoje i naprave, verovali ili ne, potpuno bezopasnu vodu. A od ostataka kiseline i baze nastaje jedna potpuno nova, stabilna supstanca koju mi u hemiji nazivamo solju. I upravo zbog toga ovaj proces se sa neverovatnim razlogom zove neutralizacija.
Ajde da to sada vidimo i kroz konkretnu jednačinu. Evo kako to izgleda. Imamo hlorovodoničnu kiselinu, jednu od onih zaista jakih i ozbiljnih, i ona reaguje sa natrijum hidroksidom, izuzetno snažnom bazom. Iz tog burnog sudara, iz interakcije te dve prilično agresivne hemikalije, nastaje ni manje ni više nego NaCl. To svi znamo kao natrijum hlorid, odnosno našu najobičniju kuhinsku so, plus voda. Odjednom od dve opasne tečnosti dobijamo supstance koje svaki dan bez ikakvog problema konzumiramo u našoj hrani. To je verovatno najbolji dokaz te sirove moći i elegancije hemijskih transformacija. Što nas dovodi do četvrtog dela, gde malo menjamo ugao, šta uopšte proučava hemija? Sad, pošto smo prošli ovaj završni deo o kiselinama i bazama, pravo je vreme da sagledamo celokupnu sliku cele školske godine, jer utemeljenje ove nauke, naravno, nije palo sa neba preko noći. Tamo negde u 17. veku irski fizičar i hemičar Robert Boyle postavio je prave temelje ove nauke, i to tako što je insistirao na nečemu apsolutno ključnom, eksperimentalnom radu. Čovek se bavio svime i svačime, od gasova preko vakuuma do procesa sagorevanja, ali je definitivno najviše ostao upamćen po tome što je prvi jasno povukao crtu i formulisao razliku između pukih elemenata s jedne strane i složenijih jedinjenja s druge. Postavio je gvozdeno pravilo da samo i isključivo strogo kontrolisan eksperiment može doneti validno znanje. I pazite, ta Boylova genijalna vizija nas je odvela neverovatno daleko. Hemija danas nije tamo neki odvojeni, izolovani školski predmet. Ne, ona je bukvalno glavni oslonac čitave moderne civilizacije. Bez dubinskog poznavanja svojstava materije ne bismo mi danas imali moderne, efikasne lekove u medicini, niti bismo imali veštačka đubriva u poljoprivredi, zahvaljujući kojima ogroman deo planete ima hranu. Svi oni građevinski materijali postaju čvrsti zahvaljujući hemijskom procesu zrenja maltera, od plastike preko sintetičkih jakni koje nosimo zimi, do rafinerija sirove nafte koje nas greju i voze. Apsolutno sve to direktno proističe iz razumevanja hemijskih principa. Idemo na peti deo, atomi i čuveni periodni sistem. Naravno, apsolutno svo to gigantsko inženjerstvo i naš industrijski razvoj oslanjaju se na jedan mikroskopski, ali temeljni nivo. Da bismo zaista razumeli te promene supstance o kojima pričamo, mi smo tokom ove godine morali zaroniti u samu srž materije. Morali smo doći do najmanjih građevinskih blokova univerzuma, atoma. Svaka supstanca koju vidimo i dotaknemo se sastoji od njih. Njihova arhitektura, neopisivo precizna. U samom centru imamo jedno sićušno, neverovatno gusto atomsko jezgro napunjeno protonima, a oko njega stalno kruže elektroni, savršeno raspoređeni u svojim specifičnim nivoima, odnosno elektronskim omotačima. Sad, taj konkretan raspored elektrona, to je sve. To diktira kako će se atom ponašati, da li će biti potpuno miran ili neverovatno reaktivan i tražiti partnere za povezivanje. A da se apsolutno ne bismo izgubili u tom beskrajnom mnoštvu atoma, mi se danas oslanjamo na možda najbolju mapu ikada napravljenu u istoriji nauke. Periodni sistem elemenata. Mnogi misle da je to samo nekakav šareni spisak, daleko od toga. To je apsolutno genijalan sistem u kompozicija svakog pojedinačnog elementa. Njegova grupa i perioda nama automatski objašnjavaju njegovu intimnu, unutrašnju atomsku građu i ponašanje. To je kao da ste uveli savršen matematički red u haos apsolutno celokupnog univerzuma. I tako stižemo do posljednjeg, šestog dela, reakcije i nezaobilazni zakoni prirode. Sad, imamo mi te blokove, imamo mi i mapu. Ali šta se tačno desi kada ti usamljeni atomi prestanu da budu, sami? Priroda prosto obožava stabilnost. Zato atomi jako retko soliraju. Oni ulaze u partnerstva, oni formiraju veze. Te veze mogu biti kovalentne u molekulama, gde onako pošteno dele elektrone, ili mogu biti jonske, gde se elektroni razmenjuju stvarajući fantastične kristalne rešetke. Na taj način mi dolazimo od onog najprostijeg dvoatomskog molekula kiseonika koji nam svakog sekunda treba za dah, do nekih ogromnih, ludački složenih jedinjenja. Hemijska veza je zapravo taj nevidljivi univerzalni lepak koji čitav naš svet drži na okup. Ako na sekund zastanemo i pogledamo unazad celo gradivo 7. razreda, primetit ćemo tu prelepu, fantastičnu logiku po kojoj se znanje slagalo. Krenuli smo vrlo prosto, od osnovnog posmatranja materije oko nas i razlike između običnih fizičkih i hemičkih promjena. Onda smo razbili te makroskopske predrasude i zagrebali do onog sićušnog atoma. Potom smo shvatili kako se ti atomi lepe i spajaju tim neverovatnim vezama. I na kraju, sve to je vodilo do apsolutne suštine hemije, hemijskih reakcija,
koje u suštini nisu ništa drugo nego velika kosmička preraspodela i igranka tih istih atoma sa samog početka. Ali pazite sad ovo, kroz apsolutno sve te fantastične reakcije, bilo da mi pravimo onu soju iz najopasnije kiseline ili jednostavno u šumi zapalimo vatru, provlači se jedno ultimativno, jedno gvozdeno, nesalomivo pravilo prirode. Čuveni zakon o održanju mase. Nikada, ali nikada, ni jedan jedini atom magično ne nestane u nekakvom ništavilu i apsolutno ni jedan ne nastane ni iz čega. Oni se samo prestrojavaju. Masa onoga što uđe u našu hemijsku reakciju mora, gram po gram, biti jednaka masi onoga što iz te reakcije na kraju izađe. To vam je savršenstvo balansa univerzuma sažet u samo jedno jedino pravilo. I baš zato je neverovatno bitno da u svakom trenutku znamo razliku između ova tri pojma s kojima se konstantno sudaramo. Imamo elemente, poput onog lakog helijuma u balonima, oni su napravljeni strogo od jedne vrste atoma. Zatim imamo ujedinjenja, poput natrijum bromida ili čiste vode iz česme, ona imaju apsolutno fiksiran nepromenljiv sastav usled tih jakih hemijskih veza. I na kraju imamo smeše koje su apsolutno svuda oko nas, od vazduha u našim plućima do omiljene torte za rođendan. U smešama, pazite, svaka komponenta i dalje zadržava svoje osnovne hemijske osobine, samo zato što između njih zapravo ne postoji prava hemijska veza. I tim lagano privodimo ovo objašnjenje i celokupni presek gradiva kraju, ali ajde da nas to ostavi sa jednim ozbiljnim razmišljanjem. Počeli smo priču od običnog limuna u kuhinji, a stigli smo da pričamo o samoj građi celokupnog univerzuma. Učenje ovih osnovnih hemijskih zakona apsolutno nije tu da se nešto uči napamet. To je sticanje supermoći, sposobnosti da se vidi ono što je inače nevidljivo. Svaka reakcija na ovom svetu, od male neutralizacije u jednoj staklenoj čaši do ogromnih, zastrašujućih industrijskih procesa, vođena je istim, savršenim pravilima atomskog plesa. Pravo, ultimativno pitanje koje nam sada ostaje jeste na koje ćemo sve fantastične nove načine mi upotrebiti ova znanja da transformišemo svet oko sebe u budućnosti.